Hey, David Tua morning tata paklame or ne foi asunga fua fia mai al tata paklame nei tai. Good morning, sir. Good morning, Tavai. Yeah, so Faumuina, Samoa, what's no pele. Yeah, the Yesu on a lofa marona, the lay or tato, via my lamb tangle, the neighbor Yaso, Natusa, the lay me the weekend. And I don't want Malatavai. Yes, mangaya sa mau foi le talonga matango fia mal au malosi le sulimoni. Oh, so, tu so le vai ngai au tapolo kalapuia kako au kilangi Faumuina. Lu ilo se au le ar sulimoni. Ko se pe ala ke lu ilo peleki. Sorry, no kia rari. La ngai malo. Ring on to a take a boot out and take Algo malo se au le so se awala e lu ilo au le. Ia alu lu I malo mau ki ngo. O le mo kwa fenka malo ide Ja, me mele le lu ele faingo fie mele lu. Ele faingo fie. Kauanga lu iwa lava tapena. Yes, lava tapena masauni. Ja, wa umala wala ngole serious best of 3. Ja, tau sang umala e faia le talonga le out Samoa la mako. Ya malo se sulimoni. Le ala na matela stora inta tu nei ka ala do marbarua le si tu Hamilton. Ja, wa umala talonga mo mo. Oi na dato. Ya, malo kako. Sorry. Yeah, malo la vale fai. Malo foi lisiau. Malo foi le. Senap. Langa ole aule langa eselo fie aule sulimoni ole makwa malo sia. Ya, kalo fakamari foi kamol awe mangia de lei. Atun o puala tu ele o malo ole. Mo wat fie. Exactly ole vai ngo mo na ofel aula sto nai. Ya mfamanatu. Awane ina le malo ai sidi atu on fata waina le maftanga. Fia ole mesile nan taua nga foi fia lero fionga Faumuina tulango motelo. Ja, manuia ia fifia fali fifia ia le manuia foi pa wan me ole u maungi awale akingu next time next time le ngama le weekend uso sekira weekend ma mo Taimi se foi nisi foi ainga ia fa pe foi ia talonga ia makoleni ngata mai na fai ya sa mo wala no fai fushina malo longa fai fushina sina fa afu tawai ya me tau foi na fai Taimi mo tawai ya wa ya kia wi mai ya tauna e me tanu fa ta wolo ta so fu malo lo ina tawai sa le wa le advice na se tasi tangata lo lang no fai tau e for my kako umba, we're all busy with our responsibilities, work, matato duty fine. But make sure you make a time, because if you don't, there will never be a time. So kau ke pisiala, aga kawanga kango first Taimi, fai exercise. So fai Taimi mo mai selo soi fua maro lo ina tawai. Sa ole. Ja, en wij waren het talent programma nee voor het vol. I'm to for total title round. So, ladies and gentlemen, on the title round number 1. O fatuna we ali fosio o tau le tatu tamsang momo. Round 1. Kere ka longa sa fanga solo weekend. Ana talonga. Ai ia talonga ia invite to ia. Ja. O talong foi tau faos o ye ole tau fo mai ton o sila right ese malio talong on me talong ki aka ye te fia ai te tangi fo Saturday ole talong la le ole se tau fa pe atole o talong o talong fo le slap your face uso yo on talong mo ya ta vai yo koinga tulang wala to le kaunga po koinga kaunga po yes usara ka yo tal sa auto vai yo kanyeles ye la beailes usa fai ala usa fai mo le tro mai lo po ai po mo ya le po la usa mai le mo le pauka ko mo le lima ya ngofa le ya le ku ole tulanga le yele kaunga po ha pe toro uta vai wa misi ko po fo para para sawa or va yo ga no ya le la se fie fusu e mele wa ole te sau e tu la fo ya lo
o folinga se tulo ia poenes ia uma foi na turn ia foi journalist yeah sorry ai Kaukia tawai ia sorry okay kusala lela wa mata fata no nga le ka fa ofi me kongo o mo ka longa okay ia e lua ta longa tu sa le na ia male paso volo lima yes yeah ia la na malo ila le fo le ri mai lo Hamilton o le Maoli yeah fai le moko ia mai nisi te le kingo maso ia Maoli le ska mai kingo ia le poko mel technique yes el technique atono pe ia ta longa ta polo ta va sa le le tingo le mel technique o ma fa sa o le yo karima ai o ka va le po tu sala ta longa na le na fa no ta fa ofi mo le ta fa ofi mai tono ni sila right okay mà ngai ka chi va ve ngo men ka lo ma ngai so ele mo ka ko Samoa ka fa ko ma i querer po le si ku iro ora fa jana ta longa wae o ma fai ku sa fai le ya rules pata no la foli ia o e loa le mele te fai ia Malaysia ri ia fai lo ta lo ora fia ka fai a mena mana ye tu la fai ya foli okay mana lay on charge round 1 now ladies and gentlemen this is round number 2. Ladies and gentlemen, you will fight on the fire with Alifosia with the towel and the dependent Tamsang Loa, round 2. Workshop sa fai ngor vai aso foi le manda ia le foi fa fo mala no o le fa tarnanga foi le o e pule ina business ia mo tupulanga le foi mo tupulanga fa fo mala nda Faumuina Usa o le tulanga le nata vai ia o le tele o tato Taimi ia me se tama fana o Nisila o le a Samoa le tupu fo ma so fo tono Nisila te lau tātou disconnect fo le tūlanga le super o meo lako local heroes tata fo fia follow ai ma mea latu te whaia o le tele fo lau o Taimi le o long sila fia to tele o tātou tangata o lea o minga pule aina lātou business ia peila o le tangata i o le whakatala no te minei por sunga ia alisana levi plumbing and construction ia o le uso ia Southport construction o le sunga le pentupu tangata i whaia meo whale me whapena ia whapena fo ia amosa electrical meo ia tauni o to inga ngaruenga i fia o tātou tangata Taimi te whai o le ka muta ia o le plumbing o le palama ia ma le whaimuli ia ai foi la isi vaenga ia mana na o mai foi le fatala no tulanga le pronto ina le o ina le warehouse golf club le tai tau langa tapai Eric facing club ia o le la mana foi sto ina na involve ia mai faisa na tala faisa na sao mo le tupulanga i fatano ngala o tulanga ni fape mana ia so le mana ia wae le malama le mai sa tupulanga talvou ia malama le i le va o mo le pule o le ala o right i le company o ngalu ai o meta o tele ia Faumuina sa o le la usuma tabai pe o ne silia te o le tulanga le ia awane i o ta ngalue mo le pule ai o te tamo fai foi taita ia i o ta pule le business mana ia se Taimi o luma ni o tamatu e whapea la o ka ngalue a mo le pule ai tau fo neise mea ka tu jiro taita ia i mo se manuia o lo ta inga mo lo tono mana i tawai mana ia lelei on the round 2 now, ladies and gentlemen, we're now coming to our final round number 3. Whaftaia fosio ia o lea o le ata pena tamsanga o le tatu tamsang toru round 3. Ja, ua fatu sia ta usapele tunga mala na sto nai te atu nei sa o fo 11 no fatasia ko foi il te aso o siuso sa le moala so wa no i
glass service. Ono tulanga le fo le ia tulafone utu mai ele malo to se lau tangata. Alela na ile fo nga se lau tu tongo le nesa sa tau toile sao o le sunga atu ngama. Ya na tala le hole o le fo sa pe mai se lau tangata sa ia. Manai. Ia, o lano mo wa le kaka pe ko mo ai o ku ngama ta o whakatani, mo mawhau le mawhatanga, whenkaan mawhakangai. Ia maresi mea ia o taimi ufuta ato tau whaafoi toe amata mai ia tau tārango toe fo tālonga o nau tāuma ia whamisilonga. Ia wai te lele, so swani si uso whapefo ia siona sianamana mea ia defini whapefo tina ai ta wala malai. Na lo whamisilonga ia o ngā le tunga maule sa whaimatu mako le nginga ma le sunga ia tunga matu. Nānei. Pela na o fonofo amo mawhau le mawhatanga ma mea sa whai. Ia ai whaintan mawhatanga ia ono le soifanga nei ta vai. Yes. Ia so ata te ola ai tu lau, ia raso wele ta te otie. Sa lele. Ia ono wote olo manuia ta vai. Amene. Amene. Opo tu spaia. Opo paulo. Yes. Wote olo manuia lea. Olo wolo ia ke riso lea. Mana ia. Ia lelei, o nei vangana, wow, rest in peace uso, tukambala. Yes. Ia lau whainga malanga, ia, tu mau fo'i le whamawhan whananga le ngango le tātua tua. Ia tina, whapena fo'i no whalo, ia whapena fo'i Daphne ma nei wala walo, ia, womai masani, tātua loto tele, whawau tātua whalonga, Ja, ja, raftelet moto, raftelet moetina. Yes. Wala malainga. Ia, tātua rounds na, tolu alanga e alma pese ma ke whai ue anga leise ma kupe mawai, ia, e usalma. Vai a nice. E vai a nice. Ia, wana rio tata pesi tamai. Mana ia, Elele o mea uma ye o vana ia whaiai o tumuai le langi ma le lalo langi awhetai tailo le nei awhetai lo le nei Tafia miti orange juice et pisalo I love you so. Rest in peace. Yes. Happy birthday, happy birthday, Samoa. Happy birthday, 24. Happy birthday, Samoa. Thank you, sir. Happy Samoa. Birthday, Tavai. We are us. So what? Taimi, man.